Kaadwan iti ada sawana ti lalaki manangimon kani bakit nan nang nangruna no at mapaliunan ka-textmate wano kasar saritanan mapantun agbartek sa kanto agpala no sumangpit ni bakit nan sungatin nan isumeten pagrugyanen ti apada kaasin ni babae no isukit kabilinan ngayon mapay si kalakay ket saan metagas jay no maminsan kan siya payen tay maupay di nagsamit din nayayaten dapulos metadyak makita ngagiwan ka kaniyak no siya tay kurso na dadan Kaadwan iti ada sawana ti lalaki manangimon kani bakit nan nang nangruna no at mapaliunan ka-textmate wano kasar saritanan mapantun agbartek sa kanto agpala no sumangpit ni bakit nan sungatin nan isumeten pagrugyanen ti apada kaasin ni babae no isukit kabilin nan ngayon mapay si kalakay ket saan metakas jay no maminsan kan siya payen tay maupay di nagsamit din nayayaten dapulos metadyak makita ngagimon ka kaniyak no siya tay kurso na dadan at da pagsasaong ati imon tanda ni ayat ngem no masobraan ayan ayat